Hungary is an important partner with Botswana in the sense that it is a big manufacturing base. This is an area that creates a lot of jobs. And as Botswana, we need to benchmark from Hungary to see how best we can cooperate with the Hungarian companies so that we can lure them to be in Botswana. As you all know, we have a serious problem of youth unemployment in Botswana. And therefore, the manufacturing base is one area where we are really lacking as a country. The Hungarian industry is big in the automotive industry, is big in the chemical industry, fertilizer industry, smart technologies, ICT in general, and we can really benefit from these areas. Go goroga mo Hungary lefatshe le le diketekete tsa dikilomitara go tswa kwa gae go supa maikaelelo a puso mo go fetoleng itsholelo ya Botswana. Tautona o tsweledisa mosepele go tsweng kwa Amerika ka ga tlase ga thulaganyo ya puso ya go bopa tshwaragano le mahatshe a ka ithusang ka megopolo le dipeeletso go aga itsholelo ya motia. There will be a business forum where the president will address the Hungarian business community, and this is where the president is going to sell Botswana, sell the Botswana story about the opportunities that Botswana can offer for investors to set up in Botswana. And this is very important. One of the things that the president prioritizes is the diversification of the Botswana economy. By so doing, we'll be able to grow our economy and create more jobs. Tautona Boko setsa itshegetse tema ebile a supa fa batla diphetogo ka mmetela le go godisa itsholelo mo ngwageng tse tharo. Mekgato e ya go atamela mahatshe a mangwe go solofelwa fa e tla thusa go inola diketekete tsa Batswana mo lehumeng jaaka itsholelo e santse e le mo maibeng. Badumedi Mokonopi, Botswana Television, Budapest, Hungary. Modulasetilo wa khansele ya Ramotswa re Matlhomola Motsage a re madi a ka tshwarang 10 million pula a ditlhabololo tsa kgaolo a tla neelwa koporasi ya metsi ya water utilities go rarabola kgwetlho ya letlhoko la metsi kwa motseng wa Otsele Ramotswa. Re Motsage o buile se mo phethegong ya khansele kwa Ramotswa. A re utlwe Pearl Phuduhudu ka pego. Modulasetilo a re le fa go ntse jalo mananeo a mangwe a ditlhabololo a ngwaga ono wa madi a akaretsa go agwa ga pipe e golaganang Otsele tanka ya moeding le go tokafadiwa ga mafaratlhatlha a metsi a dikgotla tsa Sepitswane le Magopane tse di tla golagangwang le tanka ya metsi ya Magope go oketsa go tswa ga metsi. Ke dumela gore le fa mathata a metsi a le mantsi mo kgaolong mme bonyenyane bo tla tsutlaganngwa bo tla leka go tokafatsa seemo sa metsi mo kgaolong. Makhanselara a gateletse botlhokwa jwa go anamisa metsi kwa morafeng ka go tlisa tlhabololo ya itshulelo le boitekanelo ka kakaretso. Modulasetilo a dimile dikgang tse dintsi thata tse di amang ditlhabololo tsa rona tsa motse o buile ka kganya ya metsi e leng gore metsi ke yone konokono mo kgaolong ya rona e leng gore ke letlhoko le le tona tota mo kgaolong ya rona ga rena metsi mo ga malete ga renwe mme a ba bua ka gone gore mo mading a rona a 10 million a ga mo parlamente re le council re tshwetswa le mo parlamente re bo re dumela re tsa tshwetswa gore re ise madi a go metsing go booster pressure ya metsi go tsenya di pipe tse leng gore gongwe di setse di le dinyenyane gongwe ga di kgona go fitsa metsi sentle and then go oketsa le distant pipe mo kgaolong ya rona gore batho bangwe ba gore ga gona reticulation go bone ba gore ba nne le metsi. Nta ke supa gore mo puisano ya rena le modulasetilo go a supagala gore ba ga itsokotsoku ba tla bona yalo mafaratlhatlha a metsi go tla kgona gore ba Magope ba ntse le na le bothata ba kotsokung seemo seo se nne botoka mme ke dumela gore tse tsotlhe tse e leng gore re tla tshwaragana le re le khansele go bona gore ditlamelo tse tsotlhe di a dirwa. Makhanselara ba rotloeditswe go nna ba tlhomame ka ponelo pele ya bone go tokafatsa matshelo a batho le go netefatsa gore ditlhabololo di goroga gongwe le gongwe mo kgaolong ya Ramotswa. Pearl Phuduhudu, BTV News, Ramotswa.
Moeteledipele wa lekala la Directorate on Corruption and Economic Crime ampo DCEC mme Botlhale Makgekgenene a re babegadikgang ba na le seabe se se botlhokwa mo go thuseng go lwantsha tshenyo tsa setšhaba. Fa a bua mo phuthegong le babegadikgang kwa Francistown mme Makgekgenene a re babegadikgang ba na le seabe mo go phatlaletseng molaetsa o rufaditsweng a re utlwe ke dibonyana ka lake ka pego. Mme Makgekgenene o tlhalositse fa lekalana la DCEC le itlama go bereka le babegadikgang go lwantsha phatlalatso ya molaetsa o e seng one mme ebile a tlhalosa fa tirisano mmogo ya bone le babegadikgang e ka netefatsa gore ditlhotlhomiso di dirwa ka matsetseleko jaaka ba itemogetse koketsego ya borukhutlhi jo bo ileng magoletsa kwa Francistown. In today's world, where fake news can take center stage, as the media, you remain bestowed with a critical role of informing the nation and shaping the public perception. The rapid spread of phatlalatso ya molaetsa o e seng one go ile magoletsa mo nakong ya segompieno. Lo le babegadikgang le na le maikarabelo a go fetisetsa molaetsa o lolameng kwa setšhabeng. Go botlhokwa gore le tshegetse bobegadikgang jo bo siameng le tsaya maikarabelo a go netefatsa gore molaetsa ke one pele ga le ka o phatlalatsa. To be diligent with fact-checking. You need to ensure that you conduct verification exercises before le share dikgang mo di platform. Babegadikgang ba kgotse lekalana la DCEC gore ebe ba itemogetse botlhokwa jwa bone mme ba tlhalosa fa le bone ba tshongwa ke phatlalatso ya molaetsa o e seng one mo go tumileng mo maranyaneng le go tlhoka kitso ya go tlhotlhomisa modi wa dikgang tsa tshenyetso setšhaba. I think it's very, very important gore information should arrive ko rona ka nako. The only way to fight against fake news is to give the right information ka nako to the credible media, so that how to go just give us the right information. Going forward, we need to do our level best for the fake news, because fake news it's a scourge. Another very big issue do you find yourself where this thing has been consistently one, where is the market? Who is facilitating these people? Local contribution, how can we stop this? So these are some of the challenges that are home where they're on ba DCEC ba itlamile go dirisana mmogo le babegadikgang ka gore ba dumela fa ditlhotlhomiso tsa bobegadikgang di ka thusa go sanola tshenyetso setšhaba. Ke di bonyile kalake BTV News, Francistown. Moithuti wa pele kwa sekolong sa Mashoro Primary Dr. Mesha Khakololo go tlile batsadi kwa motseng o go na le seabe mo thutong ya bana ba bone. A fa bua morago ga mogwanto o neng o rulagantswe ke sekolo sa Mashoro Primary Dr. Khakololo yo e leng mo tlhatlhella dithuto kwa sekolong sa ithutela booki sa IHS kwa Kanye o tlhalose fa go tshwaragana ga batsadi le barutabana go ka tisa maduo a nametsang le go batlela baeteledipele ba ka moso isa go entle. Mogwanto o neng gape o tsenwe ke kgosikgolo ya bangwato kgosi kgama wa bone le mo palamente wa kgaolo eo re o na le pelo ke dikilwe a rutlwe pego etletseng ka aonele watle. Sekolo sa Mashoro Primary se simolodisitswe ka ngwaga wa 1969 se simolodiswa ka palo ya baithuti e potana mme mo nakong eno se godile se na le baithuti ba le 864 le barutabana ba le 33. Mo dingwageng tse tsotlhe ga e sa le sebulwa maduo a sekolo se a ntse a sa jese diwelang. Ka jalo Dr. Mesha Khakololo o gwethile batsadi go emela thuto ya bana ba bone ka dinao. A re dumela fa tshwaragano ya batsadi le barutabana e ka tokafatsa seelo sa maduo a sekolo sa Mashoro a mo nakong eno a leng kwa tlase. Batsadi barutabana bana ha le kopana borarong jo ja lona jo thuto ya ngwana ya atlega ha gona mo go teng motho go kgaolong wa palelo kana motho go tropona la advantage. So se se diragalang go tswa mo go rona mo maikutong a rona mo re go bitsang re determination
badiri mo sekolong se ba re ntse ba leka ka gotlhe go ntsha maduo a nametsang ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le thoko la didiriswa go dira tiro ya bone botoka. Re haraharilwe ke shifting e thomolwang pelo e leng gore go shiftiwa from pre-class to standard 6 mo go rang gore di-oura tse go rutiwang ke bana ka tsone ga di dintsi. Maduo a rona ga ana metsi ka gore ke le motsadi ga ke na letsogo mo thutong ya ga ngwanake, ke le morutabana moaami o kotometse anong. Kgosikgolo ya ga Mmangwate Kgosikgama wa bone le ene o rotloeditse dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go nna le seabe mo thutong ya bana ka go ba thusa ka tse di tlhokegang le go ithaopa go ba tlhokomela go netefatsa gore ba nna le bokamoso jo bontle. Kana re kile go na le a kitso ra santse le teng adopt a school santse le teng because le one re tshwanetse re sala morago ka re government ga ba kopa gore adopt a school gore are bereka mmogo are thusa goromente go ruta bana ba rona. Ha o le motsadi ha ngwana a goro a tswa a sekweleng bona gore a o tsamaya apere sentle ya ka no go buiwa ka ona ha a tsamaya sa apara le ene ha a tsena kwa o le ba bangwe a ba bona ene ka boene maikutlo a gagwe a mo kgetholola mo go bana. Thuto e kailwe e le boswa jo ngwana a ka sekeng a botsele kope ka jalo batsadi barutabana le bana ba go thilo go tsa thuto ka thoafalo go bona gore bokamoso jwa bone le jwa lefatshe leno ga bo senyega. Aonele Watle, BTV News, Mashoro. Di bue ka go farologana mo phuthegong ya bomme ba ditimamolelo e neng e tshwaretswe kwa gantsi di gateletse botlhokwa ja go sekaseka le go baakanya melao ya tiro ya go tima melelo kgotsa Fire Act gore e akaretse bomme ba ba dirang tiro eo. Melao mengwe e itebagantseng le ditiro eo e sale e dirilwe ka dingwaga tsa bo 1960 mme fetilwe ke nako ka e sa kgone go buelela bomme ba ba dirang tiro eo. A re utlwe Angela Enosa. Messi Nikibe Kavara ke ene mme wa ntlha mo lehatsheng leno go bereka timamelelo mme mo nakong eno o ka leba ka boitumelo ka ha bomme ba gatetseng pele ka teng mo tirong eo e neng e dirwa thata ke borre. O phuphuthwa le getla mo phuthegong e a se o ham mme motlhala wa gagwe mo go tlhagoleleng bomme ba bangwe tsela ha e sale a e dira ka ngwaga wa 1996 e lo bonalang. There's still a long road ahead. We must continue to advocate for greater support and inclusivity within the fire service. Women in firefighting face unique challenges, but also have more opportunities to make significant impact. They are not supposed to be for women, they are for men. Le rona rata la bona gore ra di dira tsone ditiro tsonetse mme hala le hal dire tsenya dinalo mme hala re dira ka botswapelo mo go tsone. Botle ba bua ka lentswe le lengwe hela ha melao ya tiro e tshwanetse a hetola gore a akaretse bomme. The Fire Act, I believe, is silent when it argues ka fame. Re khomotsa re go na le hire firefight. Re re go ra go re run. But if you go deep on it, you'll find out. So we are laying the foundation to say we want to hear the voice of a woman firefighter. We are saying, we said you should tell what you want them as a woman firefighters to be included on the act. Then there is only correctly when the act was amended previously. It goes back to us as a municipal. Why can't we formulate bylaws that accommodate firefighting activities or requirements or the bylaws? Our chief fire officers must interrogate their councils about these requirements. Phuthego e ke sa ntlha e tshwarwa mme e kopantse bomme ba ditimamelelo ba heta 50 go tsweng dikhanseleng tse di 16 go tla go buisana ka dikgwetlho tse ba di itemogelang a bo ba tswa ka maano a go dira rabolola.
Angela Nosa, Botswana Television, gantsi. ha re batsa mahatsa se le tirisano mmogo ya itshwelelo magareng ga lehatsha la China le lekana la go tokafatsa itshwelelo ya kgaolo ya Afrika ke gore African Economic Partnership for Shared Development fa ka atlega e solofetswe go thusa mafatshe otlhe a kgaolo ya Afrika go na le sebaka sa go bapatsa dithoto tsa one kwa mmarakeng wa China. Phuthego ya gompieno e simolotse fela ka go lebelela pego ya bokopano ja matona jo bo neng jo tshwaretswe kwa China ngwaga o fetileng ka Lwetse. Maikaelo magolo a lenaneo leo ke go rotloetsa mafatshe a Afrika a itshwelelo e kwa tlase go rekisa dithoto tsa one kwa ntle le go aga botsalano jwa papadisano le China, selo se tautona wa China Xi Jinping a sa kgotseng a tlhalosa fa bokopano jo bo neng bo tshwaretswe kwa Changsha bo le maleba. Go sa lope makgetho go ne go santse go dirwa mo mafatsheng a Afrika a le 33 fela, mme mo nakong eno ha tshela China ke lone le di gogang kwa pele mo dipapadisanong le kontinente ya Afrika ka le dirisitse dibilione tsa di-dollar tsa Amerika di le 300 ngwaga o fetileng. Tla ke be khutlogane ya fa ntle go stele Edwin Mashakgomo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Gare ja lefatshe le motho etso tšeta tše iphutholotse diphuka ke phukaletse ke phailela madume go lona ka lerato mo tsatsing le la botlhano kgwedi ya Seetebosigo e le 13 tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsare e tla bo ile tjonke moni tjonke ke gore ha nkgotla ke a go ikgotlela le role le tabo le beta kolobe phirimaning eno kwa National Stadium jaaka setlhopha sa Joburg Galaxy se tabo se lwela go sireletsa bosimega jwa kgaisano ya Orange FA Cup kgatlhanong le setlhopha sa Security Systems mo motshamekong wa makgaola kgang a sejana seo kwa lebaleng legolo la setšhaba phirimaning eno. Motshameko o tla simolola ka nako ya metsotso e le 30 morago ga nako ya bosupa tshegofatso malepa le makgarebenkwane ba rulagantse pego e. Setlhopha sa Joburg Galaxy se se reteletsweng ke go sireletsa bosimega ja League FNB Premiership se pateletsega go fenya jaanong sejana sa Orange FA Cup se le sone ba se sireletsang go ka nna le siamelo ya go tla go tshameka mo CAF Confederations Cup mo pakeng e tlang. We've prepared well for the final. We've had 8 days to prepare, and from where we are standing, we are ready to play Security Systems on Friday. We are not anticipate the results of how the game will end, but we can anticipate that it's going to be a tough game. Night games are usually fast, but the most important thing for us is that we have to win this game by all costs. Joburg Galaxy is a team that thrives in playing in international competitions. So we know that if we win this game, we are going to go into Africa and play the CAF Confederations Cup. We lost the league, of course, but we've put that behind us. We spoke to the squad, we spoke to the supporters, we spoke to everyone involved with Joburg Galaxy that we want to deliver this trophy. Mokaptene wa setlhopha se o mata ke batho a re sotlhe di apere tshiamo le gore basimane ba gagwe ba mo seemong se siameng sa go ka sireletsa bosimego jwa Orange FA Cup e ba e gapileng gogola fa ba ne ba fapha Orapa United ka dino tse pedi go elengwe mo makgaola kganyeng a na tshamekela kwa Obed Itani Chulume Stadium kwa Francistown. Le sa garipa ba fetetse mo makgaola kganyeng a kgaisano e morago ga go kgapela nte sa Matebele FC ka dino tse pedi go elengwe mo se ka makgaola kganyeng a kgaisano e. Re a final ya FA bana ba prepared mentally, physically, tota ba ready tota bana ba. Everyone is pushing hard, more especially that we are Tamgal Systems. It's going to be a tough game. It's going to be a tough game, more especially it's a final FA. So Totarna
re batla go ina re o tshameka CAF. Mo metshamekong yotlhe e metlhano ya bofelo fa setlhopha sa Galaxy se kopane le sa Security Systems, banna ba Tswaneng ba ne ba fenya metshameko eo yotlhe mme se baya Galaxy mo maemong a mantle a go ka tsholetsa sejana se le kgetho la bobedi ka tatelano. Segofatso Malepa, PTV Sport. Re sa le fo setlhopha sa Security Systems se se tsenang mo makgaolakganyeng a bone a bobedi a kgaisano e se tla bo se katile basimane ba moepo go bona gone gore ga ba sie ka sejana se le bone gore ba iphimole dikeledi morago ga go rengwa ke selepe sa magagane go ka nna setlhopha sa ntlha go fenya sejana seo ba fologetse ko tlase. Phoshiaolope Molilo. Security Systems le Jwaneng Galaxy di supile maitemogelo le phadisanyo e mašetla mo gaisanong e mme go solofetswe gore motshameko o wa makgaolakgang o bo o tlola ditlhase. The Alarm Boys ba ba fologetseng kwa liking e kwa tlase ya First Division ba gorogile mo makgaolakganyeng a Orange FA Cup ba sena go fenya setlhopha sa VTM ka nno go lefela mo seka makgaolakganyeng. Systems ba goroga mo makgaolakganyeng a gaisano e le kgetho la bobedi ka jaana ba kile ba fetsa mo maemong a bobedi go pela selefera ka ngwaga wa 2022. Mokatisi wa Security Systems David Botlasitse o na gatelela botlhokwa jwa go sireletsa kwa morago gore ba seka ba noswa. We need to believe more on ourselves, what we do best, what are our strong point, and try to correct the weak points. The only thing that re ipaakantse fela thata re na le beke tse pedi re ikatisa ebile re baakanya diphoso tse re di lemogileng mo motshamekong o fetileng. Re ka tswa re fologetse ko liking ya First Division fela re tshameka sentle. Mathata a re nang le one ke a go palelwa ke go nosa. We could have taken it we taken them away. We have gone to the lower division, but the most important thing it was for us to talk to the boys, show them the bigger picture that even though we have been relegated, there is still life after the Premier League. Tlhasitse o tsweletse ka gore batshameki ba gagwe botlhe ba teng go ka tsaya karolo mo motshamekong o go balelwa le ba bantseng ba seo ntateng ya dikgobalo. No, currently the squad is batshameki botlhe ba teng ebile ba malala a laotswe go ka tshameka motshameko wa la botlhano. Botlhe ba bantseng ba na le dikgobalo le bone ba simolotse go ikatisa. By the medical team and they started training on Monday. Mofenyi wa kgisano e o tla igapela 800,000 pula mme ba ba fetsa mo maemong a bobedi bone ba tla tsua ka 400,000 pula. Motshameko o tla simolla ka nako ya bosupa ka la botlhano maitseboa kwa lebaleng legolo la setšhaba. Phoshiaolope Molilo, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa batshwara diphala ko lekgotleng la Botswana Football Association Phodiso ra Setsoga a re erelentswa ba ne ba rulagantse go lekeletsa tiriso ya maranyane a video assistant referee kana VAR ka makgaolakgang a kgaisano ya Orange FA Cup. Seo ga senke se diragala ka ntlha ya kgaisano e tsweletseng ya COSAFA ko Afrika Borwa. Ra Setsoga o supile se jaaka a ne a fa tekodiso ka seemo sa tiriso ya VAR monogae ka giso molelekwa. Go ya ka Ra Setsoga ngwatse di bakileng gore tiriso ya VAR e se ka ya nna teng ka lebaka la gore makgaolakgang a Orange FA Cup a tshamekiwa ka nako engwe fela le kgaisano e tsweletseng pele ya COSAFA mme seo sa mme lenaneo la bone la go lekeletsa maranyana ao ka go ba ikegile ka thuso ya lekgotla la COSAFA. Ikelelo tota ne le gore tota re tere ka final ya FA Cup e be le gore re ya e dirisa mme go dirisa ga teng e se mo eleng gore go setse go ruragaditswe e le go testa thulaganyo ya rona e ne le gore ka sa tswa go tlhalosa gore ne le gore re ka nna le yone VAR ka yone finally mme ne ka kgonagala hela ne le gore ne ka nna ka di 21 tsa June ka gore mo sebakeng sa gompieno di tsompelo tsotlhe tse re di tlhokang gore re ka nna le yone re ka e dirisa mo finaleng ya gompieno di dirisiwa ke ba COSAFA yaanong go thata gore ba ka tla. O tsweletsa ka ya gore go ta go tsena mo nakong eno ba na le badiredi ba re tuntshitsweng ebile ba rurafaditswe mo tirisong ya VAR mme a re re ka palo ya bone santse le kwa tlase ba tao ba lebile go oketsa palo ya bone. Re tsweletse ka ithutuntsho le go godisa ba e leng gore ke bone ba tlabe ba re tshwaretse tiro mono gae re na le di-instructor tse e leng gore di ile ko COSAFA ka re bua yana
tse e leng gore mang go lebaganwe le gore ba tlhokolediwe go nna di-instructora tsa VAR ba certifyiwe be re nna le di-referee tse pedi tse e leng gore le tsone di tshwanetse gore di certifyiwe di tle di oketse palo e tharo ya ba bararo ba e leng gore re na le bone ba setse ba certifyiwe. motshwari diphalo yo wa pele o rurufaditse gore pakeng e tang ya 2025-2026 marajane a VAR a tabo a le mo tirisong mono gae. Maikaelelo ke go tokagatsa bolo ya rona mono Botswana kana re tokagatsa ka dintlha tse di harologaneng batshameki ba tshwara phala jalo le jalo yaanong mme ka ga botsadi ba BFA bo etsereng ka teng bo nang le kgwetlho e teng kgwetlho ya bone e leng ko godimo ka teng gore re nne le yone ga gona se se tla re emisang tumelo ke gore 2025-26 season mebetšhe e re tla be re kgethetse gore e coverwe ke VAR ra go bona go iragala jalo. morago gore lekgotla la Botswana Football Association le tseye tshwetso ya go simolosa tiriso ya maranyane a VAR mono gae ka maikaelelo a go thabolola le go tokafatsa seemo sa batshwaraphala makgaolakgang a Orange FA Cup ke one a neng a beilwe leitho go tla go dirisiwa go lekeletsa maranyane ao. Solofelo ke gore lekgotla la BFA le dire tsotlhe tse di maleba go netefatsa tsotlhe di nne mo maemong pele paka e tang e simolola. Kagiso Mmolelekwa, BTV Sport, Gaborone. morulaganyi wa kgaisano ya ITF Cat 14 and under second Botswana ya monongwaga Wellington Sibanda a re ba malalaotswe go tshegetsa kgaisano eo ya reng botlhokwa fela thata mo batshameking ka e ba fa sebaka sa go suletsa maemo a bone mo kgaolong ya Afrika. Tshepo ke hemile ka pego e re jaaka dikgaisano tsa selebego tse di tlhogana le letseno ka go solofetsa mafatshe a le mmalwa. Sibanda o tlhalose fa ba bone dithuso tsa madi go tswa go lekgotleng la Confederations of African Tennis CAT. We've prepared us like the CAT is sponsoring for their accommodation and also some corporate companies also helped us to re ipankantse fela thata jaaka lekgotla la CAT le thusitse ka ditswampelo di tshwana le maroko dikompone tse dingwe le tsone di tsentse letsogo ga gona sepe se se pharologanyo monongwaga ke go tswedisa fa re emeng teng jaaka batshameki bangwe ba rona ba ne ba dirile sentle. two legs last year for girls and the boys also reached the semi-finals and stuff. So yeah, we keep the momentum coming. So Sibanda o tsweletse ka go rotloetsa dikompone ka go farologanya go tsenya letsogo mo kgolong ya motshameko wa tennis mono gae. But I was just appealing for the corporate to chip in and help our players. Ke rotloetse dikompone ka go farologana go tsenya letsogo gore re kgone go tshegetsa dikgaisano di le mmalwa mo dikgaolong tsa lefatshe leno gore batshameki ba nne le sebaka sa go itshupa bokgoni. All over the country, like Francistown, Maon, and order, so that all the kids they get that exposure. Bangwe ba batshameki ba mono gae ba batla go ba phadisana ba akaretsa Malek Macheng yo o dirileng go tlala ka diatla mo kgaisano e ngwa go fetileng a fenya setsela sa Gauta ga mmogo le Camila Setso ba supile fa ba ipangantse fela thata go ntsha maduo. Most importantly, I focused on my strokes, to move my opponent to like. Ke baakantse tshameko ya me segolo bogolo mo di-strokes go lapisa yo ke lebaganeng le ene go nna le sebaka se se botoka sa go fenya motshameko. Ga mmogo ke baakantse kgang ya go nna podi matseba le go dumela gore ke tla fenya. Ke dumela kgaisano ya ngwaga o ne se go nna motlhofo jaaka go tla batshameki ba tlhotlhwa mme ke ikemisetse go lwa ka gotlhe go fenya seetsela sa Gauta gape. But all I can say is I'm ready to give my best, play the best I can play, and hopefully I can come up with the gold yet again. I think I'm prepared like as much as I could be because I was recently a bit. Ke ipankantse fela thata le ntse ke ne ke sa tsoga mo malobeng mme ke siame go ka phadisana. I'm as ready as I think I could be and I'm just gonna try my best. Kgaisano eo ya ITF Cat 14 under second Botswana e tla simolang kgwedi ya Seetebosigo e le malatsi a 14 go fitla e le 17 mono Gaborone e solofetse go akaretsa mafatshe a fera bongwe go ralala kgaolo ya Afrika. Lefatshe la Botswana le tla bo le emetswe ke makawana a 12 le makgarejana a 10. Tshepo ke emile BTV Sport Gaborone. motho etso a re sa golole tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re dibe khutlo gonne fa tshile bogejalo ga itse di a ke sentle moeng o neng a diranola sentle bontle ka puo ye diatla tse masha kgomo tse tswa thubeng tse le phepa jo imuthibi o malala tso go tla go konetela tsa tsitsi la botlhano tsa Botswana Connects mamphaka wa bomonare kgodumo e le role ba re sa pale toutu wa tlhoka boroko wa nna le yone wa nna wa botlhokwa ka go rialo matla kgomo
kodumela o etse mohatla sediba tshwala ntse o bereka ka bonotla bonokopila le botswerere bodimo. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience